أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأئمة الهادين المهديين سيما على قائمهم وخاتمهم سيدنا وإمامنا وولينا أبي القاسم الإمام المهدي حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد. اللهم انصره نصرا عزيزا، آمين. وافتح له فتحا يسيرا، آمين. واجعله من لدنك سلطانا نصيرا، آمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إلهي بحق محمد وآل محمد سون تھو قبول، آمين. ونم تھو قبول، آمين. بوزم تھو قبول، آمين. یُس اثر چھی ژےٚ موٚگمُت نوٚمَن مجلسن عملہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ سُہ اثر کر اَسہِ عطا، آمين. اَسہِ کر ہدایت برائے حق، آمين. سانہِ مُشکلات کر آسان، آمين. سانٮ۪ن بٮ۪مارن بخش شفا، آمين. سانٮ۪ن گۄنہن کر عفو، آمين. سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت، آمين. سانٮ۪ن اسلافن کر جنت برین عطا. آمين. حاضرین، مختصر لفظن منٛز کر کینٛہہ مطالب عرض. یۄس آیے شریف مےٚ پٔر یہِ ٲس نہٕ سٲرٕے آیے شریف، اَکہِ آیے شریفُک اکھ حصہٕ. یتھ آیے شریفس منٛز پروردگارِ عالم چھُ صدا دِوان پننٮ۪ن بندن انسانن: یا ایُّہا الناس، اے لوٗکو، اعبدوا ربکم، عبادت کٔرِو پننِس پروردگارس. امچہِ روشنی منٛز کرٕ بہٕ کینٛہہ مطالب عرض مختصر پٲٹھۍ. مگر گۄڈٕ ونہٕ بہٕ اکھ کتھ یۄس بہٕ غالباً واریاہن جاین چھُس عرض کران پننٮ۪ن بوزن والٮ۪ن. سۄ کتھ چھِ اگر زیادٕ پرو تتھ چھُنہٕ فٲیدٕ کینٛہہ، زیادٕ بوزو تتھ چھُنہٕ فٲیدٕ کینٛہہ. اگر کمٕے پرو، زیادٕ کرو فکر، زیادٕ گژھِ احساس، زیادٕ گژھِ دلس منٛز نوٗر تہٕ کٲفی چھُ. نتہٕ اگر زیادٕ پرو، ییٚتہِ یہِ سوال کرنہٕ مثلاً بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نس تۄہہِ برونٛٹھ یِم کتھٕ ژےٚ یِمن وننہِ ژٕ ٲسیا پانس تِمن پٮ۪ٹھ کُن. بوزن وٲلِس تہِ یی سوال کرنہٕ یِمن کتھٕ ژےٚ واریاہ بوزن، اگر أکِس پانس عمل ٲس نہٕ مگر أمۍ ؤنی ژےٚ دیٖنٕچ کینٛہہ کتھٕ، ژےٚ کٔرتھا عمل تِمن کتھن پٮ۪ٹھ کِنہٕ؟ بہتر چھُ ژھوٚٹٕے، مگر بہتر چھُ شعوٗر. شعوٗر گوٚو دِل کرُن بیدار. بہٕ چھُس اکھ ذمہٕ دار انسانن سوٗزمُت دُنیاہس اندر، مےٚ چھِ تسٕنٛز کٲم ییٚتہِ بجا انٕنۍ، تس کرٕنۍ بندگی. أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ تۄہہِ عرض امچہِ روشنی منٛز یۄس مےٚ آیہِ شریٖف پوٚر کٲشِر پٲٹھۍ سہل الفاظن منٛز
بندگی کت چھ ونان اس کت پٲٹھۍ بنو بندٕ اس کت پٲٹھۍ بنہِ یہِ دُنیا بہتریٖن ییٚلہِ أسۍ بندگی کرو ٲخرتس منٛز کت پٲٹھۍ لگو أسۍ نجات ییٚلہِ ییٚتہِ بندگی کرو بندگی چھُ فارسی لفظ نوکر تہِ چھِ ونان فارسی پٲٹھۍ مگر أسۍ چھِ پننہِ زبٲنۍ منٛز ونان نوکرٲزی اگر أسۍ بندگی کرو مانے یِہوٚے نوکرٲزی جان گژھِ کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ چھِ پروردگارِ عالمس کرٕنۍ نوکرٲزی کیٛازِ سُہ چھُ اَسہِ حاکِم کیٛازِ تٔمۍ کٔرۍ أسۍ پٲدٕ تٔمۍ سوٗز یتھ دُنیاہس منٛز تٔمی أنِکھ أسۍ یتھ عالمس منٛز امہِ باپتھ سُہ کرِ اَسہِ امتحان یہِ سُہ فرمایہِ تہِ انوا بجا أسۍ کِنہٕ نہٕ یہِ چھُ امتحانُک گرٕ بنان سون پروردگارِ عالم سٕنٛدِ طرفہٕ سُہ حاکِم زن تمام حاکمن بالا چھُ اصلی حاکِم یۄس حکوٗمت ٲس تہِ چھِ تہِ آز تہِ پرٛٮ۪تھ موجوٗداتس پٮ۪ٹھ خصوٗصن اِنسانس پٮ۪ٹھ باقٕے یِمہٕ پادشٲہی چھےٚ تِم پادشٲہی آسان چھُ اِنسان پانے بناوان تِمن پادشاہن چھُ آسان بقا اکھ پادشٲہی ٲس تٔمۍ پادشاہن کٔر پادشٲہی دۄہ مۄکلیو بادشاہ پتہٕ بیٛاکھ بادشاہ سُہ تہِ یِتھَے پٲٹھۍ پتہٕ بیٛاکھ سُہ تہِ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پننِس تجرُبس منٛز تہِ چھِو یہِ زانان دُنہِچ کانٛہہ پادشٲہی کانٛہہ تھزر کانٛہہ اقتدار کانٛہہ ریاست یہِ چھَنہٕ روزان کِہیٖنۍ پتہٕ کٕہٕنٛز حکوٗمت چھِ یُس ہمیشہِ روزِ سۄ گٔے حکوٗمت پروردگارِ عالم سٕنٛز صلوات یِمن حکوٗمتن منٛز ہیٚکہِ اِنسان ژٔلِتھ کُنہِ جایہِ حکوٗمت گٔے ناراض یہِ گژھِ بیٚیِس مُلکس یہِ روزِ ژوٗرِ یہِ گژھِ گُمنام أمِس آیہِ ژھانٛڈو اَدٕ حکوٗمت رٹہِ سا یا بیٛاکھ کِنہٕ رٹس نہٕ یا بیٚیِس مُلکس منٛز نی سِیٲسی پناہ سُہ مُلک رٹہِ تہٕ ہُہ مُلک چھُ یِتھَے پٲٹھۍ منٛگان بہٕ چھُس نہٕ دِوٲنی یعنی یتھ دُنہِکِس حکوٗمت کِس نِظامس منٛز ہیٚکہِ ژٔلِتھ اکھ اِنسان کُنہِ طریٖقس منٛز پتہٕ حکوٗمت رٹہِ سا یا نہ رٹہِ سا بنٛد کرِ سا یا نہ کرِ سا مگر پروردگارِ عالمس منٛز چھِ تمام کائناتن پٮ۪ٹھ حکوٗمت تسٕنٛزِ حکوٗمتن منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٕہۭنۍ تہِ ژٔلِتھ بہٕ چھُس کٲشرِس منٛز تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ مدٲرۍ تھاوان یُتھ نہٕ کانٛہہ کرِ پتہٕ شِکایت تُہۍ ؤنِو سۄ کتھ اتھ گٔے نہٕ پوٗرٕ وضاحت کینٛہہ پتہٕ اگر کُنہِ کتھِ تۄہہِ باسہِ اتھ گٔے نہٕ وضاحت تۄہہِ چھُ حق یہِ سوال کرُن اتھ کر حظ بیٚیہِ تہِ وضاحت بہرحال تتہِ ہیٚکہِ نہٕ کتھ ژٔلِتھ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ انبیا چھُ فرمومُت تصدیٖق حکوٗمت پرٛٮ۪تھ وقتہٕ ظٲہِرس منٛز تہِ سُے حُکمران باطِنس منٛز تہِ سُے حُکمران آسمانن منٛز زمیٖنن منٛز یتھ عالمس منٛز تِمن عالمن منٛز یِم غٲبی عالم چھِ یِم بنٲے خۄداے تِمن منٛز حکوٗمت پروردگارِ عالم سٕنٛز یہِ فرمو انبیا علیہم الصلاۃ والسلام یہِ فرمو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرمو مولائے کائنات علی علیہ السلام، یہ فرمو اسہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ یاد دہانی، یہ فرمو اسہ دین کو نیکو کار علماء تہندِ طرف، یہ خود ہشو سوری تس نبر چھنہ کانٛہہ چیز۔ عام طور چھ ونکیٚنس ذہن گٔمٕژ أسۍ پرو دعاے کُمیر پران دِمو أسۍ مگر ییٚتہِ چھِنہٕ تتھ شرٲیطی پرنس اسہِ نِش، وۄنۍ گوٚو تبر کرُن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ ہا بہٕ واریاہ تۄہہِ عرض، ییٚتہِ چھِنہٕ شرٲیطی یِم دعا اسہِ عوامس آیہِ دِنہٕ۔ بہرحال تتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ سٲری ائمہ فرماوان یُس ذخیرٕ تِمو اسہِ دعاہن ہُنٛد تھوٚومُت، تِمو ذخیرو منٛز چھُ دعاے کُمیر یُس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام چھُ فرمومُت لیوکھمُت پتہٕ کوٚرمُت علی پٔرمُت۔ تتھ دعاے کُمیرس منٛز چھُ عرض کران پننس پروردگارس سون مولا بارِالہ بہٕ چھُس مولاس اتی گۄڈٕ عفو منگان یہ عرض کرنس تۄہہِ، یعنی بہٕ چھُس ونان نعوذ باللہ مےٚ چھِ نافرمٲنی ژےٚ کٔرمٕژ کیٛاہ کران چھُس نعوذ باللہ، وۄنۍ زن ژلہا بہٕ چانہِ حُکمس منٛز بچاوہا پنُن پان، مگر ولا یمکن الفرار من حکومتک، مگر ممکن چھُنہٕ ژلُن چانہِ حکومتس منٛز۔ تمیُک تشریح چھُ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وسہٕ ہا زٔمیٖنس منٛز تتہِ تہِ ژٕے ہاکہِ، بہٕ روزٕ ہا ژھایہِ تتہِ تہِ ژٕے ہاکہِ، مثلاً آسمان کھسہٕ ہا تتہِ تہِ ژٕے ہاکہِ، وۄنۍ ییٚلہِ ژلہٕ بہٕ کوٚت ژلہٕ، بہٕ چھُسے بنٛدٕ پنُن، مےٚ کر میانٮ۪ن گۄنہن معٲفی۔ یہِ چھُ اکھ لفظ، یہِ چھُ اکھ عالم اکھ، یِم دعا چھِ عالم۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سُنٛد کلام یُس چھُ یہِ چھُ اکھ عالمہ اکھ لفظ۔ ییٚلہِ انسان زانہِ، ییٚلہِ انسان معرفت تمِچ کرِ، ییٚلہِ دِلس منٛز امیُک پیغام وسٮ۪س، أمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی بدلہِ، اگر اکُے لفظ رٹہِ سٲرٕے زندگی بدلس، گژھِ رُت انسان۔ گوٚو مےٚ کوٚر تۄہہِ عرض حاکم کُس چھُ وۄنۍ؟ پروردگارِ عالم۔ أسۍ چھِ محکوٗم، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ حُکمران، أسۍ چھِ تسٕنٛدۍ نوکر، تٔمی گٔمٕتۍ پٲدٕ، تسُنٛدُے بنٛدٕ، تسُنٛدُے اَسہِ سورُے، جسمہٕ پٮ۪ٹھٕ ظٲہرٕ پٮ۪ٹھٕ بٲطنس تام سورُے یہِ ہسا اَسہِ چھُ خۄدایَن دیُتمُت زندگی گُزارنہٕ باپتھ یہِ سورُے تسُنٛد۔ پرٛٮ۪تھ نعمت حظ چھِ اَسہِ تٔمی پروردگارِ عالمن دِژمٕژ، ظٲہری نعمت بٲطنی نعمت، اتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہۭنۍ اِنکار کٔرِتھ۔ تیٖژٕ نعمژٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِمن شُمارے کٔرِتھ۔ خۄداے تعالیٰ فرماوان قرآنِ مجیٖدس منٛز وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ، اگر تُہۍ شُمار کٔرِو خۄداے سٕنٛزن نعمتن لا تُحصوٗہا، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِمن شُمارے کٔرِتھ، تیٖژٕ چھو میانہِ نعمژٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس صاحبِ نعمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ نعمت عطا کران۔ گۄڈنِچ نعمت چھِ زندگی ییٖتِس پروردگارِ عالمن، یِم نعمژٕ پروردگارِ عالمن اَسہِ دِژمٕژ چھِ یِم چھِ امانت۔ اے بنٛدٕ مےٚ دِژے یِم نعمژٕ، یہِ چھِ امانت، مےٚ چھُ وٕچھُن ژٕ کرکھا میٲنۍ نوکرٲزی کِنہٕ کرکھ نہٕ، ژٕ کرکھا میٲنۍ عبادت کِنہٕ کرکھ نہٕ، ژٕ روزکھا تابع مےٚ کِنہٕ روزکھ نہٕ۔ ییٚمہِ اِمتحان باپتھ مےٚ سوزُن دُنیاہس منٛز ژٕ نیرکھا پوٗرٕ تتھ پرچس منٛز اِمتحان کِس کِنہٕ نہٕ؟ گوٚو اِمتحان، یہِ چھُ اِمتحان اَسہِ،
انسان سی خاص یہ کت فرمو پروردگار عالم پروردگار عالم چھا اس کت کران یہ کیا کا انسان پروردگار عالم سے کت کر تکیازِ سُہ چھُ واجب الوجوٗد تَتھ چھُنہٕ جسم اگر تس دہان آسہِ جسم آسٮ۪س تیٚلہِ آسٮ۪س دہان تہِ تیٚلہِ آسٮ۪س زٮ۪و تہِ سُہ فرمایہِ پانے پتہٕ میانیو بندو یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ کٔرۍزیو یہِ حکوٗمت حٲکِمس چھُنہٕ زٕ طاقت آسان یا چھُس کرُن یا چھُس نہٕ کرُن یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ قانوٗنس منٛز آسمٲنی قانوٗن آسہِ تتھ منٛز تہِ چھِ یِم دُنیٲیی قانوٗن آسہِ تتھ منٛز تہِ چھِ یِم زٕ چیٖز پتہٕ اَسہِ پروردگار عالم سُنٛد یہِ آواز بوٗز یہِ کٔمۍ گٔے أتی کیٛاہ چھِ پٮ۪وان ضروٗرت خۄداے تعالیٰ ہس درمیان در تھاوُن پانس تہٕ بنٛدن منٛز یُس درمیان در خۄداے سٕنٛدِ عبادتُک پیغام واتنایہِ اَسہِ تہٕ تٔسۍ بنٛدس چھِ ونان پیغمبر تِمنٕے بنٛدن چھِ ونان پیغمبر پٔرِو صلوات پیغمبر یِم چھِ کمٕے اِنسٲنی برادٔری تُہۍ چھُو علما نِش بوٗزمُت پرٛانہِ پٮ۪ٹھٕ پرٛٮ۪تھ پیغمبرا چھُ معصوٗم پرٛٮ۪تھ ؤسی چھُ معصوٗم پرٛٮ۪تھ اِمامِ برحق چھُ معصوٗم تُہۍ چھُو بوٗزمُت ملک چھِ سٲری معصوٗم درمیانس منٛز یِم یتھ اُمتس منٛز معصوٗم چھِ تِم 14 اکھ گٔے حضرت رسول خدا بیٚیہِ 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام درمیانس منٛز گٔے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم یِم چھِ کمٕے اِنسٲنی برادٔری نسبت چھِ یہِ سٮ۪ٹھاہ کم معصوٗم کتھ چھِ ونان معصوٗم ونان یُس نہٕ زانٛہہ تہِ گۄناہ کرِ نہ بوٚڑ گۄناہ نہ لۄکُٹ گۄناہ نہ سہو نہ خطا نہ ظٲہرس منٛز نہ بٲطنس منٛز یہِ چھُ نامُمکِن یِم کیٛاہ کرن خطا تِم 14 معصوٗم چھِ یا سٲری انبیا چھِ یا سٲری ملک چھِ یِم چھِ سٲری معصوٗم یِم چھِ 3 قٕسم معصوٗم یاد تھٲیزیو اکھ ملک بیٚیہِ انبیا بیٚیہِ 14 معصوٗم صلوات یعنی یہِ چھُ نامُمکِن یِم کیٛاہ کرن یِمے معصوٗم بنٛدٕ کیٛاہ کٔرۍ پروردگارِ عالمن منتخب سُہ چھُ پانے زانان کُس چھُ معصوٗم کُس چھُ غیر معصوٗم تِمے بنٲیِن انبیا تِمے بنٲیِن سفیٖر تِمے بنٲیِن نٲیِب پنٕنۍ تِمے بنٲیِن رسوٗل تِمے بنٲیِن نبی تِکیٛازِ تِم ہٮ۪کن نہٕ خۄداے سٕنٛدِس حُکمس کُنہِ جایہِ تہِ تغیٖر و تبدیٖل گٔژھِتھ تِمے چھِ معتبر پروردگارِ عالمہٕ سۭتۍ تِمنٕے کوٚرُن پننہِ حکوٗمتُک حُکم حوالہٕ تہٕ فرمونکھ یہِ واتنٲیِو انسانس حضرت آدمہٕ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ قیامتس تام تِمن کِتھ پٲٹھۍ چھِ میٲنۍ حکوٗمت مانٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ میون امر مانُن کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ میون نہہِ مانُن امر چھُکھ مانُن کرنس منٛز نہہِ چھُکھ مانُن نہ کرنس منٛز أتھۍ ونان چھِ سٲری أسۍ مُسلمان یعنی پروردگارِ عالم چھِ پانس یہِ کرُن امر بالمعروف تہٕ نہی عن المنکر پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ انسانس فرمٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ توے چھُ درمیان در تھاوان اَسہِ تہٕ پانس منٛز انبیا أسۍ چھِ غیر معصوٗم أمِس معصوٗمس یُس معصوٗم آسہِ انبیاہو منٛزٕ یا 14 معصوٗمو منٛز یِمن چھِ 2 پہلو آسان
حصہ اخ حصہ آسان یمن مالکن ہند اندر یہ ملک حصہ مگر وہ انسانی لباس آمت تراؤن بشری صورتس مز آمت سوزن یُتھ اَسہِ سۭتۍ لایہِ کرن اونُس گژھِ یِم ہاوان سیرت اَسہِ بہشتی اِنسان ییٚلہِ أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ پکو أسۍ واتو پتہٕ نجاتس أمسی معصوٗمس چھُ اکھ تعلق آسان ہیٚرمِس عالمس یعنی عرشس تام برابر أمسی بحثِ پیغمبر ہیٚرِم فیض رٹان پننس یعنی مبارکس مز یا کتابن ہند ذریعہ یم تس پہ نازل گھان پتہ بشری صورتس مز اچھ واتناوان نماز روز حج حلال حرام باقی چیز یہ گو اوتان صاف وضاحت گیا کیا بیٚیہِ ونُن نتیجہ کیا درٛاو وۄنۍ اَسہِ چھِ کرٕنۍ عبادت وحدہ لا شریٖک صلوات اللهم صل على محمد وجہ درمیانس مز اخ کتھا یہ قرآن کی فرمائش آیا اچھا پورا بند بنن خدا کن اوڑے گو 50% کرو اس خدایس نوک رزی 50% مانو نہ کہین تہ تت کرو اس پانے یہ اس خوش کر کرو ارتو ونان 50% تو 50% گو 100%. اچھا سوال پنہ جائیں پودہ کرن اگر اچھا بندگی کرن اچھا پور وفاداری کرن بندگی من کن اچھا بے وفایی کرن یعنی اچھا 50 رٹن بندگی 50 ژھنو ترٲیِتھ بیٚیَن لفظن منٛز اچھا صرف نمازے یاد رٹن تو دنیا تراو دنیا یمن خدایس اتھ منٛز یہِ تتہِ خۄش گژھِ تہِ کرو أمسی چھُ پروردگار عالم ونان اوڑٕے مسلمان 50% رٹ قرآن مجید فرماوان أمس یومنون ببعض الکتاب یم چھ تمے مسلمان بنیمت آمت اسلام کس دائرس من یم چھ اوڑے قرآن مانان أڑس قرآنس چھ یم کفر کران أڑ چھ یم کافر أڑ چھ یم مسلمان مومنس سۭتۍ کتھے سُہ چھُ تھوٚد درجہِ تتھ کتھ چھُ نہٕ بہٕ ونان قرآن مجیدس من پانہٕ خدا فرماوان ایمان اسلام چھُ تتھ پوو اکھ اصلی رلے ایمانس کُن واتُن اَمہِ پایہِ کہِ ذٔریعہٕ یُس اسلام چھُ لا اِلہَ اِلَّا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض یم مسلمان اہلِ کتاب یم چھِ أڑسٕے قرآنس انان ایمان أڑِس چھِ کران کفر لہذا چھُ اوڑٕے اوڑ چھُ کافر أمس کیٛاہ چھُ پتہٕ سزا فما جزاء من یفعل ذلک یُس اوڑٕے مسلمان روزِ تسُنٛد جزا کیٛاہ چھُ لہُ خزی فی الحیات الدنیا تمن گژھِ رسوٲیی دُنہِچہِ زندگی منٛز وفی الآخرة عذاب علیم ٲخرتس منٛز چھُ بوٚڑ عذاب یہ تھٲیِو کتھ یاد اوڑ مسلمان چھا روزُن کِنہٕ اَسہِ پوٗرٕ مسلمان اچھا 50 رٹنہِ عبادت 50 پانس سۭتۍ تھاوُن بیٚیہِ لفظن منٛز اچھا نمازٕے یٲژ رٹٕنۍ دُنیا پانس سۭتۍ رٹُن نہ أسۍ ونو تیٚلہِ پوٗرٕ مسلمان ییٚلہِ أسۍ مسجدِ منٛز تہِ خۄدا زانون تسُنٛد حُکم تہِ پالو تتہِ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ فرمو انبیاءن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِتھ پٲٹھۍ پٔرِو نٮ۪ماز یہِ گژھیو صحیح یِتھ پٲٹھۍ پٔرۍزیو نہٕ نٮ۪ماز یہِ گژھیو باطل گوٚو مسجدِ منٛز تتہِ چھُ خۄدا نیٚبرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دُنہِچ کمٲے کرو گرٕ چلاونہٕ باپتھ دۄہ لنگُر چلاونہٕ باپتھ دُنہِچ زندگی انٛدس واتناونہٕ باپتھ گٔژھ وٲجِب چھِ اِنسانس زندگی گُزارٕنۍ
کنہ سہ رٹو أسۍ پانس سۭتۍ پتہٕ یِم اَسہِ ذرایع چھِ آمدنی ہٕنٛدۍ سُہ حلال آسیا سُہ تہِ رٹو حرام آسیا سُہ تہِ رٹو دُنمٲیی آسیا سُہ تہِ رٹو چھکدٲری ہُنٛد آسیا سُہ تہِ رٹو غصب آسیا مشتبہ آسیا سُہ تہِ رٹو وٲرِث سُنٛد کھٮ۪مو سُہ تہِ رٹو أسۍ تَمیُک معنی گوٚو یہِ چھُ پانے فٲصلہٕ کران بہٕ چھُس 50 نمبری مُسلمان کوٚم نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ فٲصلہٕ اَسہِ کرُن یہِ مجلسس منٛز چھُ یی یِوان علما فرماوان یہِ انبیا فرمو یِمو حضراتو فرمو یہِ چھُ پانس سۭتۍ انسان یہِ کٔرِن فٲصلہٕ مجلسہِ منٛز مےٚ چھا خۄدا زانُن مسجدِ منٛز تہِ حاکِم دُکانس پٮ۪ٹھ تہِ حاکِم مُلازمتس منٛز تہِ حاکِم تجارتس منٛز تہِ حاکِم کِنہٕ نہ یِم تتہِ حق تھٲومٕتۍ چھِم عبادتٕکۍ تِم کرا بہٕ ادا تِم تہِ کرا بہٕ ادا یِم حق یُس پابندی چھم تھٲومٕژ حلال چھُم تھوٚومُت حلالٕے یوت رٹ حرام چھُنم تھوٚومُت سُہ ترٛاوُن کِنہٕ تہِ چھُم کرُن یہِ چھُ فٲصلہٕ کرُن اگر أسۍ سٲری کرو یہِ پننِس دِلس منٛز یہِ خیال پٲدٕ نہ اَسے پتہٕ جواب چھُ پران کوٚر نا مےٚ پوٚر نا پران یُس اوڑی مُسلمان بنہِ ییٚتہِ رسوا تتہِ تہِ چھُس عذابِ علیٖم تور چھُس گژھُن یِہوے ٲخرت تہِ گوٚو اَسہِ مٔشِتھ توے گٔے اَسہِ حالات خراب سارے حاضریٖن خۄدا چھُنہٕ مسجدِ منٛزٕے یوت خۄدا چھُ چٲنِس دُکانس پٮ۪ٹھ تہِ تتہِ چھُے وٕچھُن کیٛاہ تولکھ کیٛاہ نہٕ تولکھ چٲنِس زِراتس منٛز تہِ چھُے خۄدا چٲنِس مُلازمتس منٛز تہِ چھُے خۄدا ییٚمہِ ساتہٕ رشوٕ رٹکھ تمہِ ساتہٕ چھُے خۄدا وٕچھان تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ خۄدا وٕچھان ییٚلہِ غصب کرکھ تمہِ ساتہٕ تہِ چھُے خۄدا وٕچھان یعنی کانٛہہ چیٖز یُس گۄناہ چھُ تمہِ ساتہٕ چھُ خۄدا وٕچھان توے آو اسلام پتہٕ ٲخرت سوزنہٕ مُکمل طور یتھ منٛز دیٖنُک تہِ چھُ حُکم دُنیہُک تہِ چھُ حُکم اَسہِ چھِ عبادت کرٕنۍ عبادتس منٛز تہِ پروردگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ دُنیا چلاونس منٛز پتہٕ اگر أسۍ اوٚڑُے رٹو أسۍ بنو اوٚڑُے مُسلمان سُہ تہِ وَنہِ ہا پانس مُسلمان یِم گٹہٕ کار کوٚر دُنیاہس گژھُن کھٮ۪و وٲرِثن سوٗدُک رشوٕ دُنمٲری جالسٲزی ظُلم کٔرِتھ بے داد کٔرِتھ سُہ تہِ وَنہِ ہا پانس مُسلمان پتہٕ وۄتھِ بانگ گٔے تصبیٖح کٔرِتھ اَتہِ چھِ مٔشیٖد منٛز اَتہِ چھِ مٔشیٖد منٛز رَٹہِ تصبیٖح تَتہِ کٔرِتھ بس سُہ تہِ وَنہِ ہا پانس حضرت خمینی علیہ الرحمۃ صلوات ہم چھِ أکِس کِتابہِ منٛز لیکھان یہِ چھُ بڑیو بدبختو منٛز أمِس چھےٚ نہٕ نٮ۪ماز أمِس چھےٚ نہٕ نٮ۪ماز کیٛازِ أمۍ چھُ آسان دُنیاہس نیٚبرٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن کوٚرمُت ظُلم پتہٕ یِوان خۄدایس اَجہِ قٕسمُک رشوٕ دِنہِ مےٚ ہسا پٔرٕے نٮ۪ماز بیٚیہِ پھِرِم تس فرماوُن یہِ چھُ بڑیو غدارو منٛز پروردگار أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھے نہٕ نٮ۪ماز أمِس اِرادٕ کرنہِ نٮ۪ماز بہٕ پرہا واریاہ تہٕ مگر وقت تہِ گوٚو تہٕ ضروٗرت تہِ چھَنہٕ زیادٕ یی وَنو ژھۄچرَس منٛز اِسلام چھُ دپان گرِ تہِ گژھِ آسُن خۄدا مسجد منٛز تہِ خۄدا دُنہِکِس کاربارس منٛز تہِ گژھِ خۄدا اَتھ منٛز گژھو خۄداے سُنٛد حق تہِ ادا کرُن لُکن ہٕنٛدۍ حق تہِ ادا کرُن اَدٕ اکھ پونٛسہٕ گژھِ نہٕ روزُن ٲخرت باپتھ نہ خۄداے سٕنٛدِ حقہٕ منٛز نہ لُکن ہٕنٛدِ حقہٕ منٛز یِہوے چھُ مجلسُن تبلیغ اصلی چھُ یِہوے مسجد ہُنٛد تبلیغ مجلس چھِ یی فرماوان یِم مجلس اَسہِ علما حضرات چھِ فرماوان تِمن حضرت سُنایا یی چھُ آسان مقصد تٔتی گژھِ ہٮ۪س گژھُن پوٚز ٲخر ییٚتہِ چھُ نیرُن یَتھ ما چھُ بقٲے ما چھُ دُنیاہس ٲخر نیرُن چھُ تَتہِ چھُ سادٕ روزُن وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ اِنسان ہسا سۄ کر چھِ قیامت آسہِ ووٚن پگاہ 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 بوزو ہسا حالس کروس ٲشا کرو چین کرو حالس کھٮ۪مو حالس یہِ سا حرام لٔبسہٕ بوزو کر یہِ قیامت مگر یہِ چھِ سٲرٕے غلط فہمی سۭتۍ خۄداے تعالیٰ چھُ فرمومُت ساعہ
ساعتس چھِ یِوان وننہٕ مرگ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس زُو نیرِ اَمے ساتہٕ چھِ قیامت أمِس برپا گژھان قرآن شریٖف پتہٕ گژھ وارٕ مٔنزِل کڑٕنۍ ٲخرس سۭتۍ ٲخری فٲصلہٕ کوٚت تَمہِ دۄہ مرنہٕ پٮ۪ٹھے چھِ أمِس قیامت گژھان یِتھ پٲٹھۍ فرمو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم من مات فقط قامت قیامت یُس مون تتھ گٔے قیامت وۄنۍ تتھ چھِ پتہ کُس کر مرِ تَوَے گژھِ مومِن گژھِ اَمہِ ساتہٕ روز تیار خبر چھا وٕنۍ ما واتہِ مےٚ کپرن پتہٕ یہِ چھُ پگاہ چھُ نتیٖجہِ أزکہِ دۄہ ییٚلہِ آز چھُ پگاہ چھُ آز ضروٗری چھُ پگاہ اتھ کوتاہ تاکیٖد چھُ کران پروردگار عالم قرآنِ مجیٖدس منٛز قیامت 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 مسلمانس کیٛازِ اوس وُنہٕ أمۍ مٔشرو قیامت أمۍ مٔشرو پیغمبر أمۍ مٔشرٲے اِمام یہِ گوٚو دُنیا پرست پونٛسن کُن اقتدارس کُن ناوس کُن توے چھلہٕ مسلمانن چھلہٕ گامن چھلہٕ مومنن منٛز چھلہٕ بیٚیہِ تھوٚو دیٖن برونٛٹھٕ کَنہِ چھلہٕ چھِ یِوان ییٚلہِ جنٛگہٕ تھاوو برونٛہہ کَنہِ دیٖنُک ہُہ چھِ چھلہٕ کرنہِ أتھۍ چھُ علم چھَنہ دیٖنٕچ مگر أمِس چھِ چھلہٕ نتہٕ چھُ مومن اِنما المومنوٗنَ اِخوہ مومن چھِ پانہٕ ؤنۍ پتہٕ کس سُنٛد عقیٖدٕ آسہِ سُہ چھُ بدل چیٖز مگر جنٛگ گژھِ نہٕ یِمن تہٕ جنٛگ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان یہِ پٮ۪ٹھ چھُ دیٖن یورٕ تہِ چھُ دیٖن ہاوان یورٕ تہِ چھُ دیٖن ہاوان یورٕ تہِ چھُ ایٖماندار ہاوان یورٕ تہِ ایٖماندار ہاوان یورٕ تہِ ذُلجنا ہاوان یورٕ تہِ ذُلجنا ہاوان چھلہٕ پھلہٕ پتہٕ کیٛاہ چھِ حملہٕ کران تِم یِمن حملہٕ چھُ کرُن آزادٲری پٮ۪ٹھ سانیو منٛز تتھ چھُ بدل ونان وول سُہ کیٛاہ چھُ دپان آزادٲری چھے نہٕ کرنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ اَسہِ یِوے کار کٔرۍ اگر اَسے وَتھ چھِ اَکٕے کَتھ چھِ اَکٕے ایٖمان اَکُے رہنما کُنی پتہٕ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ اگر یِم زن مٔردِعادم چھِ یِمن چھُ سُہ ذہن بران یِم لۄکٕٹۍ چھِ تِمن منٛز گژھِ نا ہٮ۪س پٲدٕ گژھُن یہِ گژھِ نا گژھِ نا اَسہِ دیٖن گژھُن اَمیُک سبب أسۍ تُلو نِہار أسۍ تُلو گٹکار اکھ کالہٕ تہِ ایف آی آر صُبحن تہِ ایف آی آر ضلالت قومی اعتبار شکست قومی اعتبار بدنٲمی قومی اعتبار أسۍ کوٚت بنٛدٕگی چھِ کران اَمہِ کھۄتہٕ چھُ ٹھیٖک مےٚ پیوٚو یاد ییٚلہِ شیخ جناب شیخ علی نقی صٲب تِمن پٔرِو صلوات بٔڑِس شیخ صٲبس شیخ حضرت شیخ علی اصغر تہِ پٔرِو صلوات تِم آیہِ شاید أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بابہٕ لیٚجمس اوس پران ییٚلہِ لۄکٕٹۍ شیخ صٲب آیہِ تورٕ 30 ؤریا 35 ؤریا 40 ؤریا تہٕ تِمن دوٚپُکھ شاید مکہ یِمن مُڈیو ٲسۍ یا کتہِ ٲسۍ یا کتہِ تانۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ واز مانان پرُن کینٛہہ مگر کتہِ تانۍ دوٚپُکھ جِناب کینٛژھا فرمٲیتو پتہٕ ما آسہِ ہے فرمومُت ممبرس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو غصب کران تُہۍ چھِو سوٗد کھٮ۪وان حرام کھٮ۪وان ہُہ کھٮ۪وان یہِ موٚکُر کھٮ۪وان سورُے ہُہ چھُو لاگان نٮ۪ماز لہذا بہتر چھُ نٮ۪ماز أنِو پرٕنۍ تبلیغ چھُنہٕ اہن سا ییٚلہِ سۄ نٮ۪ماز بٲطِل گٔے ییٚلہِ یتھ منٛز گوٚو ہُپٲرۍ یپٲرۍ تہِ گٔژھِو نہٕ جہنمسٕے یہِ نٮ۪ماز کتہِ بچایہِ أسۍ غٲصبس کتہِ بچایہِ یہِ نٮ۪ماز فِطرِ غریٖبس کتہِ بچایہِ یہِ نٮ۪ماز کوٚرُکھ ہسا یہِ صحیح ہے ژتجی ؤریا عٲلِم اورٕ کوٚرُکھ بدنام یہِ چھُ دپان نٮ۪ماز یِیِو پٔرِو أمۍ حظ دیُت حُکُم نٮ۪ماز یِیِو پٔرِو وٕچھِو عوام کِتھ پٲٹھۍ چھُ عوامٕچ سونٛچ کیٛاہ چھِ مگر اَتھ چھُ تعیٖن ییٚلہِ اِنسانن ییٚلہِ قتعام کوٚر دُنیاہس برونٛہہ پتہٕ ژاوٕے وٕچھِتھ یہِ نٮ۪ماز پرنہِ أمِس ہے بٲطِل چھِ نٮ۪ماز یہِ غٲصِب چھُ أمِس پتہٕ نٮ۪ماز پرنہِ چھِ یہِ چھُ بٲطِل أمِس پتہٕ نٮ۪ماز پرنہِ چھِ بٲطِل أمِس چھُ کھیوٚمُت یہِ چھُ بٲطلہِ سورُے گژھان
أمس كأي نماز بيحتاج تدين جهنم تدين واو يقول إيش بوزن أكثر بوزنا جهنم يسوع قسم روز پنينه بنان يبرسايش جهنم يقول بختاور جهنم يقول شو قسمت طبعا siz kim bu? Cehennemi olsun. Keyfanız. Keyfanız. Bana kar, bağ, boz. Dünyadan ay keyif koydu. Pata geliyor cehennem ölmesi toydu fotosu yazdı. Yuva baktavar. Cehennem. Daha bu şıkası. Dumanı suyu su yüz kukeyi. Yıkarız kasım. Yıkası geliriz. Kasım. Yusuf şimdi bu hasbatı kasbı şimdi bak yem sadece yıkat cehennemiz, yugot cehennemiz köpeği un, yugot şıkası cehennem, köhün, yugot pâde cehennemiz. Kasım konumuz. Hadi valla, bayılmasınız, gecesiniz. Bütün şehadetime yaptım, zudur zemin. Bana bu kiri bu, yugot şıkası, çana cahan kalkmayı salvar. Allahümme salli ala थोड़ा तो यार आप जहन्नम भी गो वक्ता हुआ अभी क्यों तो गो जहन्नम बोलो यार तुमको कसम खुदरो दिन जिस कसम से ये गुनाह से ये गो वो पाक है जहन्नम उस बार उन्हें कि इन दुनिया में ना करे तो मुझे को कसम इसे न दो ये स्कोरन तो एक अन्य समझ kan pajen maktab makturat में से कातर हो जाए कोई सी बात मत बनो जिसमें आज गुनाह करान कितने फसाद आज तुरान कौम में तस्वीर करियो हिमायत आज पिछो परवरदिगार हिमायत आज पिछो परवरदिगार क़यामत दो गो आज परवरदिगार आलम मानो सर हिम्मत परवरदिगार आलम आज भी बंदगी अगर न तेरे की हिंदी तेरे की कोई बपरा हज़रत इमाम खुमैनी से चीर है ये सुत्ते मगर वक्त के इसमें ज़्यादा तस्वीर से बाकी के खान जनाब खुमैनी किमचे हिदाई फरमान जिसे नमाज शुक्र होता पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ से योर इबादत कर यानी सिर्फ चोन योर माना वो आमतना है यानी पूरे मुसलमान के वैयाका नस्तईन चीज इस मदद मांगा बेने को फरमान आसान इबादत करा नफ्स अमारस नफ्स अमार तमाम यम सुन क्या हम सुन क्या फितरतुल फसाद तो दीन के नामस ये नफ्स अमारस करा मदद मांगन भी इसमें ये न करता मदद जातमस कैसे दायरे के हिसाब छुना कबीर के हिसाब छुना अच्छा कबीर आसान हो ये कबीर ये मन कैसे पड़ा चेकिंग पापा जी का आलम पे कभी एतबार दीन करा ये बेस मकान मदद इमाम खुमैनी सुल्लाह शु जिम्मेदार शु अर्ज करन वारत ज़हन नक्श बने जानकारी पर फरमान ये नमाज पढ़नी बजाज खुद बना नमाज बना मगर इमाम मकाम सचन कौन से पता बहरहाल तो फरमान ये नमाज बाबर बना पान गोना ये बना अपुस परवरदिगार आलम उसे इबादत करान से उसे मदद मकान से करान बेरी से इबादत नफ्स अम्मार से इबादत दुनिया से इबादत दुनिया से मकान मदद दुनिया हासिल करने मौका या तो वो ये अपुस वो खुदा इस बरोट कहीं नमाज में दी नमाज में बहुत تكاد كل ساعة عبادتك سهرة سجل هم بوجهك سهرة غصب بس اگر كان نماز پڑھی نماز سجل بوجه بيشوف هنا ये नमाज नहीं छपना कोई मतलब ऐसे सारा नहीं कैसे फिक्र करें इस पैकेट जो आज हो चुका सुन असली को जो जवाब दूं विचार बराबर मुसलमान विचार वही मुसलमान
پتہ رٹو أسۍ یاد عملاوو زندگی منٛز بہٕ چھُس وَنان بُزرگن تہِ بہٕ وَنان یِمن جوانن تہِ سٲری یِم زن مُخاطبیٖن چھِ مےٚ ییٚتہِ برونٛٹھ کَنہِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ یِمن چھُس بہٕ یہِ وَنان ییٚلہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ پَکُن تِہنٛدِس سیٖرتس پٮ۪ٹھ یِمو زن خۄدایس بندگی کٔر تِم گٔے انبیا علیہم الصلاۃ والسلام تِم گٔے سرکار دو عالم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تِم گٔے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سۄ گٔے حضرت سیدۃ النساء علیہ السلام باقی 9 امام یِم ہسا 10 امام علیہم السلام یہ حضرت 10 امام 10 امام یہ چھِ پتہٕ یِم زن یِمن نٲیِم چھِ پننہِ طرفہٕ یِمن علماء ابرار فقہاء اخیار چھِ ونان یۄس تِہنٛدِ طرفہٕ نٲیِم چھِ یہِ کیٛاہ سا یِمو سیٖرت اَسہِ ہٲو سۄے سیٖرت چھِ اَسہِ برونٛہہ کُن پکناوٕنۍ أسۍ بنو پتہٕ مُسلمان أسۍ کھوژو پتہٕ خۄدایس مگر ییٚلہِ عملہِ منٛز بنو رسالے عملی تھوٚوُس مُشتی سُنٛد گرِ یپٲرۍ چھُکھ آسان دپان صرف مثلاً نمبر اتنا مثلاً نمبر اتنا کیا نماز ہُنٛد مثلاً نمبر اتنا مگر مثلاً نمبر قرآنس پٮ۪ٹھ مثلاً نمبر رسبس پٮ۪ٹھ تتہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ سُہ چھُنہٕ پھِرٲنی توجہ نسا چھُ یہِ زٕے چیٖز اکھ عبادت بیٚیہِ معاملہٕ اکھ نظام عبادت بیٚیہِ نظام دُنیہُک اسلامن چھُنہٕ الگ الگ کوٚرمُت ہُہ تہِ یہِ ہُہ تہِ یہِ ہُہ تہِ یہِ سۄ عبادت تتھ لگی یتھ پٮ۪ٹھ یتھ منٛز نہٕ ژٕ رام کرکھ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن سۄ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ علماء چھُ لیوٗکھمُت بنی اسرائیلن منٛز اوس اکھ عابد اکھ تۄہہِ باسیو علماءن ییٚلہِ بوٗزمُت بنی اسرائیل ییٚلہِ پتہٕ کالہِ زمانس منٛز ٲس عُمر آسان سٮ۪ٹھاہ زیٖٹھ 2 ہتھ تہِ 3 ہتھ ؤری 4 ہتھ تہِ 5 ہتھ تہِ آسان پتہٕ ژھۄٹے بیٚیہِ چھُ اکھ نوٚو علم یُس زن چھُ ساینسُک سُہ چھُ اتھ تایید کران ہسا یہِ چھُ ژھۄٹان تتہِ اوس یُس پتہٕ بنہِ ہے پتہٕ راہب یُس دُنیا ترٛایہِ تِمو سُہ اوس گژھان کُہس منٛز رٹان غار پتہٕ اوس ییٖتِس کالس زندٕ آسہِ پتہٕ اوس کھٮ۪نُک چٮ۪نُک تس انتظام آسان معموٗلی سُہ اوس سورُے ترٛاوان گرٕ بار تہٕ یا شُرۍ اوس یا اوس نہٕ کران خانٛدرٕے کِہیٖنۍ نہٕ گژھان اوس تتھ ٲسۍ ونان راہب یُس دُنیا ترک کرِ یہِ اوس اکھ عابدہ یہِ چھُ عبادت کران یہِ چھُ عبادت کران تہٕ اتہِ چھُ مٲدان ہنا اتھ منٛز چھِ شُرۍ اتھ منٛز چھِ بچہِ گِنٛدان یِمو روٚٹ کُس تام جانور یِمو بچو یِم چھِ أمِس تیٖرِ کڑان ہُہ چھُ فریاد کران یہِ چھُ پتہٕ ییٚمِس کوتاہ عذاب چھُ گژھان جانورس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تیٖر کڑو زندٕ أمۍ کوٚر پننِس دِلس منٛز خیال بہٕ ترٛاوٕ ہا نٮ۪ماز بہٕ بچاوَن یِم شُرۍ کڑکھ بہٕ یِمن بہٕ چھاکھ نہ بہتر چھِ نٮ۪ماز خۄداے پروردگار چھُ زانان أمِس کیٛاہ گوٚو تتہِ چھِ لاسِلکی تتہِ چھِ واریاہ پروردگارِ عالمن سُہ چھُ أتھی دِلسٕے پروردگارِ عالمن کوٚر أمِس غضب خبر کۭژن ہتن ؤرین آسہِ أمۍ عبادت کٔرمٕژ امر کوٚرُن زٔمیٖنس یہِ والُن یِتھے پٲٹھۍ زٔمیٖنس منٛز کرُن نابوٗد کیٛاہ میون اکھ مخلوق یہِ نا جانور أمِس ٲس وٲجِب اَمہِ ساتہٕ نٮ۪ماز ژٹٕنۍ مخلوقس رحم کرُن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھٔتۍ اوٚے توٗرۍ اَکہِ دۄہ فرمووُس رب العالمیٖنن اے موسیٰ ژےٚ چھے پتہ مےٚ کیٛازِ بنووُتھ ژٕ عظیٖم پیغمبر اولُ العزم عرض کوٚرُن ژٕ چھُکھ پانے زانان بہٕ کتہِ زانہٕ پتہٕ ووٚنُن سُہ اوس اَکہِ دۄہ تیٖر کھیوٚن رچھان تہٕ پکان اکھ کٹھ گٔے ژےٚ غٲب اَمہِ کھیٚلہِ منٛز گرمی ہُنٛد زمانہٕ اوس زبردست ژٕ چھُکھ ژھانٛڈان ہور یور یِمن بیابانن منٛز جنگلاتن منٛز ریگِستانن منٛز کوتاہ گوٚو ژٕ کھس تہٕ کوتاہ اوے عرق تہٕ ییٖتِس کالس سُہ کٹھ لوٚتھن پتہٕ اوٚنتھن سُہ نکھس پٮ۪ٹھ اوٚنتھن تہٕ تتھ منٛز تہِ آیے ژےٚ مشقت عرق کوتاہ اوے کھستہٕ کوتاہ گوٚو ناتوان کوتاہ گوٚو تھوٚوتھن کھیٚلہِ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ نظر کٔر ژےٚ کُن یہِ چٲنۍ ادا یہِ طریٖقہٕ آو مےٚ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد ژےٚ کٔرٕتھ میٲنِس مخلوقس پٮ۪ٹھ أکِس کٹس پٮ۪ٹھ رحم
یہ آئی میں چون ادا چون طریقہ آو سٹھا پسند ولذالک اصطفیتک بالنبوہ میں تھوڑی آپ بدل نبوت تاج پتر رحم کرو بہت پانس یہ ونان یہ دپان یہ کورمت واز خان اس وانی رحم کرو رحم کرو بچن پہ رحم کرو پنن بچین پہ تمن تھیو کنٹرول بچن ہند اعتقاد تھیو بنا کر یہ بزرگن واجب گژھان پگہ بچہ امانت بچی بچہ یہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حقیقت یہ کۄچھِ منٛز ترٛوومُت پروردگارِ عالمن یہ بنایا أمِس دیٖندار کِنہٕ لا دیٖن أمۍ سُنٛد یی پرٛژھنہٕ تِکیٛازِ حدیٖثن منٛز چھُ آمُت قرآن تہِ چھُ آمُت اتھ منٛز أمِس یی پرٛژھنہٕ بچہِ کیٛاہ چٲنۍ چھےٚ یِم چھا پوٗرٕ مُسلمان کِنہٕ أڈی کِنہٕ کٲفِر کِنہٕ مُسلمان کِنہٕ مومِن یی پرٛژھنہٕ ژےٚ کیٛاہ کٲم کٔرٕتھ ییٚمہِ عبادتس منٛز کۭتیاہ ذِمہٕ دار چھِ أسۍ عبادتس منٛز گوٚو دیٖن تہِ چھُ اَسہِ پالُن دُنیا تہِ چھُ اَسہِ پالُن بیٚیہِ نہٕ فِتنہٕ تہٕ فساد گژھِ نہٕ بیٚیہِ نہٕ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس ناوس بَڑیو گۄنہو منٛز چھُ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس ناوس اگر فِتنہٕ چھُ کٲنٛسہِ کَرُن یہِ گٔے جنٛدٕ وَرٲے کٔرِو فِتنہٕ کیٛاہ چھُس کَرُن مگر یِمن اہلِ تطہیٖرن مظلوٗمن اہلِ بیتن ہُنٛد ناو متہٕ کٕنۍ تن برونٛٹھ سٮ۪ٹھاہ تِمو روٚٹا کم ظُلُم وۄنۍ چھُکھ سٲرۍ ظُلُم أسۍ چھِ کٕنان وٕنکیٚنس اہلِ بیتن پننہِ اقتدار باپتھ اتھ چھُ سانہِ ہٕنٛدِ باپتھ موٲزی میانہِ باپتھ تُہنٛدِ باپتھ پرٛٮ۪تھ یَتھ یہِ آواز میلٕنۍ واتہِ لہذا چھِ اَسہِ بندگی کَرٕنۍ وۄنۍ چھِ تُہنٛز بندگی یُس رِسالے عملی چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل عبادات تہِ کٔرِو تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مُجتہِدِ مرجع وَنیو دُنہِکۍ معاملات وٕچھِو حلال کیٛاہ چھُ حرام کیٛاہ چھُ اگر وٕنیُک تام کٲنٛسہِ کینٛہہ کوٚرمُت چھُ سُہ کٔرِنۍ بخشٲیِش حٲصِل یا کٔرِنۍ ادا نہ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل لُکہٕ ہُنٛد حق خۄداے سُنٛد حق چھُ رسوٗل سُنٛد حق چھُ اہلِ بیتن ہُنٛد حق چھُ حضرت زہرا سُنٛد حق چھُ باقٕے اِمامن ہُنٛد حق چھُ ساداتن ہُنٛد حق چھُ یہِ چھُ بلندن یعنی خُمس کٔرِو ادا شیر چھُ وٲجِب لۄکُٹ آسہِ بوٚڑ آسہِ پتہٕ کھولہِ تانۍ آسہِ یہِ شیر أمِس چھُ وٲجِب ؤری رٹُن یِم مٲلِس کۭژاہ پرِ ییٚتہِ پتہٕ وٕچھان مےٚ کانٛہہ اِنسان یا بوز ہوٲے مےٚ دوٚپ روٚٹ ؤری شیٖر چھِ خۄمسٕے کڑان بیٚیہِ کران نیاز حالانکہِ نیاز چھِ کرٕنۍ یہِ نہٕ تہِ دٔپِو یہِ چھِنہٕ کرٕنۍ مگر بہٕ چھُنہ حق کرُن ادا یہِ چھُ حق خۄدا لہذا پرٛٮ۪تھ شِیر تَتھ سۭتۍ چلُن یہ حکم یاد مےٚ چھُ ؤری رٹُن ؤری ووتُم 11 مارچ روٚٹُم ؤری بہٕ وٕچھِ کیٛاہ گوم خرٕچ گرس بارس سٲرسٕے ؤرِیس کیٛاہ ہُریو یہِ ہُریوس تتھ چھُس پوٗنٛژِ حِصہٕ دیُن ادٕ گژھٮ۪س پاک ادٕ ہیٚکہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ ادٕ ہیٚکہِ اتہِ ہسا وضوٗ کٔرِتھ غۄسل کٔرِتھ اتہِ ہیٚکہِ مردس چھٔلِتھ اگر خُمس اوس اتھ منٛز نہ یِیَس نٮ۪ماز نہ یِیَس وضوٗ نہ یِیَس پانس غۄسل نہ یِیَس یۄس مٔہِتس غۄسل یِم گژھن سٲری بے غۄسل یہِ چھِ کم لۄکٕٹ کتھا چھِ یہِ چھِ لۄکٕٹ کتھا حجس گژھان چھِ یِم چھا وٕچھان خۄمس زیارتس گژھان یِم چھا گۄڈٕ خۄمس کران سُہ پروردگارِ عالم فرمایکھ نا تتہِ میون گرٕ اوس تیار کٔرِتھ میون حق دِژو تُہۍ جناب رسالت محلس کرِ زیارت صلی اللہ علیہ وسلم میون حق کتہِ چھُ حضرت زہراس کرِ زیارت میون حق کتہِ چھُ أئمہ بقیَن کرِ زیارت یا کربلٕکٮ۪ن یِمن أئمہ طاہریٖنن کرِ زیارت ایران تانۍ یِمن اہلِ بیتن زیارت سون حق کھوٚت وٕچھُن ییٚتہِ آسہِ زیارت کرنہِ اِمام چھُ زِندٕ یہِ ما چھُ مٔرِتھ یہِ چھُ وٕچھان وٕنکٮ۪س یہِ مجلس چھِ تِمن برونٛٹھ گٔمٕتۍ یِمن اعتقادن دِنہٕ رٲچھ تِم چھِ اہلُ اللہ تِم چھِ انفاس قدسی یِمن چھِ نظر سٲرسٕے کائناتس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ سٲرسٕے کائناتس لہذا گوٚو میانہِ بیانُک تبلیغ ووت ونٛدس تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ پروردگارِ عالم اجر یہِ ہسا مےٚ ووٚن مےٚ تہِ کٔرِو ثوابہٕ سۭتۍ سرفراز بٔڑِ دیٖن شعوٗرِ دیٖن توفیٖق دیٖن مےٚ تہِ دیٖن پالنُک تُہۍ تہِ دِیِو دیٖن پالنُک توفیٖق بٔرِو سرفراز
کیسے بجے کافی چھوٹی معاوضہ اگر ہو جائے یہ چھپ گژھان مٹس پہ تم حسد روزان مگر بہت ونکس خوش کیازِ مےٚ ووت بڑٮ۪ن لفظو پٮ۪ٹھ مےٚ کھولُن رۄبس یہ گژھِ یکدم گژھِ امام سٕنٛدِ مجلس منٛز گژھِ یکدم بدلُن یہ گژھِ سورُے تھوٚو انبیاء دِژ قۄربٲنی امہِ باپتھ امہِ دیٖنہٕ باپتھ خۄداے سٕنٛدِ عبادتہٕ کُس پیغمبر چھُ یس تکلیٖف آو قرآن چھُ اولہٕ پٮ۪ٹھ ٲخرس تام فریاد کران اَسہِ سوٗز نہٕ کٕہٕنۍ پیغمبر مگر یہ تس کوٚر استحضاء تس واتنٲے تکلیٖف سُہ رنجنوو جناب سالس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ما اوذی نبی مثل ما اوذی تہٕ کٲنٛسہِ پیغمبرس آیہِ نہٕ تیٖژ عزیت دِنہٕ یٖژ مےٚ آیہِ دِنہٕ تُہۍ وٕچھِو اتھ سٔنِو گۄڈٕ پرٛٮ۪تھ پیغمبرس آیہِ عزیت دِنہٕ اگر أسۍ مانو 1,24,000 پیغمبر چھُ شُمار چھُ تہِ علماء فرمومُت اتہِ کم 1,24,000 پیغمبر اگر مانو أکِس پیغمبرس آو اکُے مصیبت تمیُک معنی گوٚو 1,24,000 مصیبت آیہِ جناب رسالس وۄنۍ ما کرو أسۍ یہِ طے زِ اکُے مصیبت آو پیغمبرن قرآن چھُ گواہ تِمن آیہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مصیبت پرٛٮ۪تھ زندگی سٲرٕے مصیبت کۭتیاہ مصیبت وۄنۍ کُس کرِ شُمار تِم کۭتیاہ مصیبت چھِ مگر جناب رسالس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرماوُن چھُ کٲنٛسہِ پیغمبرس آیہِ نہٕ تیٖژ عزیت دِنہٕ یٖژ مےٚ آیہِ دِنہٕ تمہِ ساتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ برونٛٹھ کنہِ ٲسۍ وٕنکیٚس تہِ چھِ برونٛٹھ کنہِ حیات النبی چھُ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أچھن برونٛٹھ کنہِ ٲسۍ أسۍ ٲسۍ دیٖدار کران رویات مگر وٕنکیٚنس چھِ أسۍ نابکار سٲنۍ أچھ چھنہٕ واتان آلہٕ قۄدسَس کُن مگر تِہنٛز چشمانی مُبارک چھِ أسۍ وٕچھان بوزان سورُے ییٖتِس کالس یتھ ظٲہری دُنیاہس منٛز تشریٖف فرماو أسۍ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دُنیا منٛز گُزرے تمہِ ساتہٕ تہِ آیس مُصیبت آز تہِ چھِ مُصیبت یِوان کیازِ آوَن تہٕ اولادن آیہِ مُصیبت یِہُنٛد دۄکھلت کُس چھُ حضرت رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مُصیبت آیہِ یِم چھِنہٕ جناب رسالس محمدس ییٚمہِ آو نہٕ گٔژھِتھ مُصیبت عرض کوٚرمُت باب صٲب صُبحت علیہ مصائب لو انہا صُبحت علیہ سرنر باب صٲب ژےٚ پتہٕ آمُت ییٚتہِ مُصیبت اگر دۄہکِس گاشس تہِ ہاونہٕ تہِ مُصیبت تتہِ تہِ گژھِ اَڑِ لوٗٹ تتہِ دۄہس تہِ گژھِ اَڑِ لوٗٹ تمیُک معنی گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تِم مُصیبت آیہِ تہٕ پتہٕ مےٚ چھُ دُنیا گوٚمُت اَڑِ لوٗٹ وۄنۍ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ یُس مےٚ کتھ چھُ کران یِم سٲری مُصیبت چھِ جناب رسالس محمد سٕنٛدۍ حیات ظٲہری حیات پتہٕ چھِ مُصیبت حضرت امیرس آیہِ مُصیبت تِم تہِ آیہِ جناب رسالس محمد حضرت حسن مجتبیٰ تِم تہِ آیہِ حضرت حسین یا باقٕے کٔژمِس مانس تام یِم سادات یِم اِمام شہید گٔے دۄکھلت چھُ رسول خۄدا دۄکھلت چھُ جناب رسالس محمد صلی اللہ علیہ وسلم توے چھِ أسۍ ونان سارے ٲسۍ ونان أسۍ حظ چھِنہٕ اہلِ بیتن ونان أسۍ ونان دۄکھلت پیغمبرس أسۍ ونان تمہِ ساتہٕ کِس حالس ییٚلہِ جناب رسالس محمد ٲسۍ وۄڈنٕے زمانس منٛز وۄنۍ چھا واران وٲیِز کماونہٕ چھا واران وۄنۍ تۄہہِ چھا پتہ تُہۍ کوٚت چھِو پکناوان نتہٕ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یہِ دستار والان عٲلِم ییٚلہِ دستارن ہُنٛد زمانہٕ اوس تیٚلہِ ٲسۍ عام تہِ کڑان دستار تمہِ ساتہٕ ٲسۍ والان آز چھِنہٕ والٲنی مگر اَسہِ مُشکِل جناب رسالس محمد ییٚلہِ خابس منٛز وٕچھ جناب سلمان عرض کوٚرنس تۄہہِ کیازِ نہٕ امام آز تۄہہِ کیازِ
عزت و عزت کے لیے صرف جان نا یہ تو میں چاہیے باقی ملکوں میں چلان پیچھے سوری صاحب کے ہم لوگ علماء ہیں کیا امام حسین جو صاحب میں گراؤں پر کچھ سال امام حسین خیرات یہ خیرات سور یہ خیرات امام حسین خیرات تو سر عالمی انسانیت مسلمان شیعت سوری خیرات وکر پانس سی بند بدنون لکھ امام حسین ناو سے کرا بعد خیرات کم امام حسین بدونی چور گا ہے بات میں بیٹی میں بات امام حسین میں نمبر امام دے کوتا خلق کی امام کرنی امام حسین ناو چیز کر کے نماز بند چون لگی میں فرمان جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ اکرم الزید ولو کام کافرہ مہمان اس کلو عزت اگر کافر جائے اگر کافر تو چور گانی رٹھاؤ تب کر عزت مگر یہ رہتے کہتا کہ امام سچوں بات کہنے لگا کو نہیں جاؤ میں تبینی نا بات دیکھے نا خدای میں بات سنوں سچوں کہتا کہ امام حسین ناو چھت امام حسین میرے میرا امام حسین میرے میرا سچوں کربلا گیا تھا گام میں بہت کہنا بطر وقت بسن چھکنا یہ بچھنا سواب یہ کارتبان سوری کجی خدا پاؤ یہ تراؤ یل دفتر خانہ حلبہ تراؤ یل سوری ترائی خدا یل جنتی دریاز ترائی یل وادی امام حسین امام حسین اس کا ماتم اتنا ماتم اس کا مگرسی کہ مخلوق دنیا ہمیں کہ امام حسین اس روز آسمان روز زمین روز انبیاء روز مطلب وزار مجلس حدیث حسن آمد یہ حضرت امام حسین بے شہید خدای تعالیٰ سوچ 7,000 ملک امام حسین میری باپت مگر ویدم طور ہوئے شہادت میں مستقصر وقت میں عرض ملکو 7,000 قرآن بانی رہا اس کیا کرو ہے عمر سپنک تو جو قیامت اسان دوست رات اس امام حسین اس وجہ کیون وطن شد واقعت نما ابن حسین یہ آنی دل شد کہ نہیں من وطن نظر شد کہ مش دیگا آواز بوزن وطن شد سیری پسر تن ساتھ بالے کے سان گیر آن شد بان گئی مکلی کہ دویران بے وطن بے کنیا آواز نمک کچھ آواز وطن حسین جنود جنابی شریف جعب نشو شریف مارسی جناب واحد العلوم آسم مهدی نجفی علی الله مقام تیمون بغداد لیکوی مارسی تیمش دادم جلل الله فلیس الحزن باعثه لكن قلبا هواه حزنه جلل دما بها من هاتوی خدای تو امام حسین سشتو تاچون جسم صبح دنی کی مجھے وار کرے ہو ایک جناب کیا تو فرمو لیس الحزن بالغہ تاچون غامی ہوا تکیلے غام تو خوشی یہ خاص جسم تاچون جسم نشوز غام نشوز تیرے جسم مگر ولیکن قلبن حواه حزنه جلل مگر یا دلس پر خدا چو بسان مومن سندس تمی دلو مصیبت غم چو بسان مهر بکتو پرس وقت زیاد یعنی خدا رشون مگر یا خدا دل قدر دلس مومن است خدا کنگا آتمت انسان خدا چو بیان یعنی پنر رحمت سویدان ابھی دلو ماتن جو آسان کو خدا کہتے پانے ماتم کی مگر گردنی ہے یہ کرنا وانچو ماتم پاونی راجہ آرم اس پر آسمان فرمون خون ہے یہ
زمین پھٹن خون دیو خون دیت زمین دیت آسمان دیت خون کنیو دیت خون خدا سند حکم زمین زبان گو تیر تارا امام حسین مگر ات مز مکل تجھ زندہ روسی فاطمہ زہرا روزی فاطمہ زہرا روزی خبر مے پر اوتر أکِس جایہِ یہوے درد ونکس پربہ تُہۍ چھِو مٔنمٕتۍ حضرت فاطمہ زہرا روایت چھ کربلا کو ذکر اکہ دۄہ آیہِ بچن ہندس گرس منٛز حضرت زہرا علیہ السلام سٕنٛدس گرس منٛز آمرتن فرمو تم کربلا بناوان پانے گۄڈٕ گرس منٛز حضرت رسول خۄدا چھُ پانے یُس زن کربلُک نقشہٕ چھُ پانے تیار کوٚرمُت نفر کٔرمٕتۍ تیار گرِ کربلا تم ٲسۍ سٲری تیار امہِ پتہٕ کوٚرمُت کربلا ذکر حضرت زہرا ووٚتھ عرض کوٚرُن بابا صٲبس أسۍ آسو تمہِ دۄہ زندٕ اَسہِ منٛز فرمووُکھ نہ بہٕ نہ علی نہ ژٕ نہ حسن امی کوٚر نہٕ عرض بابا صٲب پتہٕ کُس بچایہِ تِمن سانہِ بیٚیہِ کُس سٲنِس کُس بچایہِ تِمن نِش تہِ کتہِ أمِس چھِ تِم یہِ قۄربٲنی یہ ہے آپس تمہیں سوزن خدای انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحار قربانی کی امش تایید تمیز اتیا وانا بس پوتر موج عرض کرم یعنی فمن یبکی پتہ کس وجہ سٲنِس حسین نسل پکن نسل پتہ نسل برابر قیامت تم مرد آسن سان شہید مردن لگان تم زنان پوزا بائے آسن سان کور لگان مردن کی انتظار کران مستورات کی انتظار کران مرد چھن میری رسول خدا سن امیر المومنین سن امام حسن مجتبی سن یہ دوزدار بائے چھن میری حضرت زہرا سن بلکہ بمانی یہ يمشن نوانم پتہ وزنس امام حسین جناب زینب کبرا سن بیان چھو جناب زینب کبرا سن پتہ اولاد چھو امسز میں اولاد قربان رجب دیس پتہ روز دیا اولاد مگر میدون امام حسین تاکہ پتہ کس وجہ میں اگر یہ پتہ کس وجہ آزر سے فرون نم وجہ مگر جناب زینب تکمج اولاد تم وجہ ہوئی یہ دین جائے وجہ جناب زینب سنگ میں عادت اصلا وجہ تم تھوڑ پن لوگن امانت دوزدار بایم تم دن جناب زینب رئیس تم دن جناب کنسن تم دن جناب سکینہ یہ سارے اہل باپت چھپوڑے آمد کرنا باپت فرمونا کچھ پتہ چیز عرض کرا گوڑا تم سے احسان کران اس کرو عرض نہ تو چھن تہل احسان کران تو کرو ایسے احسان تو دنو ایسے نجات تو کرو ایسے بندگی خدا اس لیے احسان جو تہد مگر تب تک حضرت زہرا دپان یم چھ مے احسان یم چھ ایسے احسان کران باب صبح قیامت دور کیا کرو اس تمن بدلا فرموس یم مرد گناہگار چھ تمن کرو شفاعت مرد یم زنان دوزدار بائی چھ آسن جہنم لائق تمن کرک سے شفاعت نے حق بجزت مانس صبح آمد تہ آپ نئی سر کی بھی امانت چھو امانت کرو برابر رعایت تمہیں پتا تہ کہ اج سارے دنیا مز آخرتس مز تھی ورو امام حسینس تکیاز اتھ کھانا مصیبت یہ سناؤ
جناب زینب دو حضرتو تو گلو بدو حضرت امام زین العابدین بقا علی ابی علی سنہ واپس یبوز ولیم ژتجیہن ورین پتہ 40 ورین بزنی دوست ٲسۍ آسان روزدار راتس ٲسۍ آسان شب بیدار مگر واتان ٲسۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عیٖذ دۄہ ٲسۍ آسان سلام تتہِ ٲسۍ وٕچھان امام علی مقامس ونان عرض ٲسۍ کران عرض فرماوان ٲسۍ اہلِ بیتن کر روزی بہٕ کرو اکھ اِشارٕ تۄہہِ اکھ گوٚو بیٛاکھ آسُن یُس عیٖذ ہُنٛد خۄطبہٕ چھُ پران تتہِ چھِنہٕ وۄنۍ چھِرکاو دِوان تتہِ چھُ ضروٗری أسۍ علما یِم دِوان چھِرکاو اہلِ بیتن آز دپان نہ وٕنکیٚس ہیوٚکُن خۄطبہٕ گژھُن چھِرکاو گژھِ نہٕ گژھُن تِکیٛازِ چھِرکاو حُسین سُنٛد اتھ چھِ پتہٕ اتھ روٗزِو خبردار یعنی اہلِ بیتن کر روز کربلا پتہٕ عیٖد تِم آسان تِم گِنٛدان تِم کران خوشی ہُنٛد اظہار اَسہِ چھُ ہمیشہٕ وَنُن بیٚیہِ وَنُن چھِ جناب زینب کبرا بیٚیہِ تسلیٖم مگر واپس گۄڈنِچ یادن دِن جناب زینب کبرا کیٛاہ کرِ اَسہِ وَدہ شُکر ٲسِن ژےٚ دِوان واتُن بٔلکہِ روایتس منٛز چھُ جناب سکیٖنن ییٚمہِ ساتہٕ ودان یا بتا شُکر ٲسۍ تَس کھوژناوان سُہ ٲسۍ جایزیان سۭتۍ کھوژناوان بہٕ چھُس نہٕ وَدان مگر اگر تُہۍ وٕچھِو بہٕ کَرٕ پیش خۄدایَس وعدہ خۄدایا مےٚ ٲس نِوٕز واتان مگر میٛانہِ مُصیٖبت پتہٕ سۭتۍ واتان یِہُنٛد أچھی برٛونٛٹھٕ کَنہِ مےٚ اوس سرمایہِ مےٚ دِتۍ اَزناوِ جہنم نِجات بہرحال اَتھ گٔے نہٕ أسۍ نہٕ دِوان واتنہٕ مگر بہرحال جناب زینبن امام زین العابدین علیہ السلام یِمو تھوٚو برابر وَنُن یُس تۄہہِ نِش میراث چھُ امیُک یوٚت سوال کرنہٕ پتہٕ قیامت تُہُنٛد میٲنِس حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد دُعا کِنہٕ تَوَے چھِ أسۍ تمنا کران أسۍ دُعا چھِ کران خۄدایا ییٚلہِ اَسہِ تُلکھ اَسہِ نِکھ جہنمس أسۍ چھِ گۄناہگار مگر قبرِ منٛز ییٚلہِ اَسہِ تُلکھ اَسہِ دِیہِ اِجازت تَتہِ أسۍ کرہو دٲر کرہو عبادت اِنشاءاللہ خۄدا تُلہِ کیٛازِ ییٚلہِ روایتن کُن وٕچھان چھِ سُنی روایتن کُن تہِ شیعہ روایتن کُن تہِ محشرس منٛز گژھِ عاشورا برپا ییٚلہِ فاطمہ زہرا یی دعوا کرِ تَتہِ بہار کٔژیٖر پتہٕ ییٚلہِ سورُے محشر بنہِ روزا عاشورا اَسہِ دِیہِ نا خۄداے اِجازت أسۍ کھڑو قبرو پٮ۪ٹھ ضروٗر خۄدایس فاطمہ زہرا سٕنٛدِ محملہِ تاج تَتہِ آسو أسۍ کران حُسین حُسین ییٚلہِ حضرت زہرا یی ژٕ پرٛون جاب میون نام روزنہٕ باپتھ پتہٕ کٲنٛسہِ آز چھُ روزدار دِلدار مےٚ چھُ اِنصاف اَتھ خٲطرٕ بہٕ چاہن ظٲلمن اِنتِقام چاہن اولادن یِمو ظُلم کوٚر تِمن ہیٚوِ اِنتِقام مگر عرض کٔرِتھ ووٚتھ تمنا فرمایس وَن تمنا کیٛاہ چھِ نہالتن حُسین تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ روزو عاشورا سر جُدا
فرماوان خطابة انظري إلى قلب المحشر مزوار محشر مزوار كالنظر فإذن الحسين قائم بلا رأس وشانش سيقول إمام حسين الإسلام وأوداده تشهد دماء شهادة بشيء خون هذا وجه فجاهنا جنانا مجيما حسين مجوارنا وابنا What you want?
Hadi Cuşka Tamaşı! What you?
زہرا مگر کیا یہ عالم پر